فمرحبا للصادق الوعد الأمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. ولد الحبيب موهبا، ولد الحبيب موهبا بأمر رب العالمين، بأمر رب العالمين. ولد الهدى نور بدا من العلا لأحمدا. 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 خلائق مرشدا فهو لنا، فهو لنا، فهو لنا خير أمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. ولد الحبيب موهبا، ولد الحبيب موهبا بأمر رب العالمين، بأمر رب العالمين. بشرى لنا جاد الزمان ولد الحبيب المؤتمن. 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 يا رب صلي وارض عن أصحابه، أصحابه، أصحابه والتابعين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. ولد الحبيب موهبا، ولد الحبيب موهبا بأمر رب العالمين، بأمر رب العالمين.
وأنواره وذن بأمره غفر الله لنا ولهم ورحم الله لنا ولهم ورضي الله عنا وعنهم وجعل الجنة مأواهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد
وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأزكياء السلام السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام السلام عليك من رب السماء السلام السلام عليك من رب السماء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأزكياء السلام السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام السلام عليك طه يا طبيبي السلام السلام عليك أحمد يا محمد السلام السلام عليك طه يا ممجد السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك زين السلام عليك أتقى الأزكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، سورة كاملة وظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Allah, 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 أدم الصلاة على الحبيب فصلاته أنفاس جنات مفاتح رحمة أنفاس جنات مفاتح رحمة نظر الحبيب الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام إن شفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام إن شفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا حبيب اشفع لنا يا حبيب
الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام وما ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع
فرع والأصول. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر يتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا صلى الله عليه. شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا، وترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. لعضت العيون في مجتلا بشرا كاملا يزيء الضلال، وهو من فوق علم ما قد رأى رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من عطرة الامتنان
ما يعجز عن وصفه اللسان ويعار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فعدا يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بتعلق وبغار حراء تعلق قلب بالحق تعلق حراء يسأل خالق الوحي اقرأ يا محمد يا رسول الله السلام يا حبيبي يا نبي السلام عليك يا نبي الله يا طيبة جئت بصبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجهار الهادي محمد يا طيبة جئت بصبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله لا إله إلا الله
صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله عليه صلاة الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله اللهم صل وسلم وبارك على قرب أوان وضع هذا الحبيب الأرض الجود الإلهي على أهل الوجود تفج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمان من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود سبحان صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا حبيب سلام عليك، صلوات الله على الله. أشرق الكون بابتهاجه بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله فطربوا يا أهل المثاني، فغزر اليمن غرد واستضيئوا بجمال، فقفي الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد، ولربي كل حمد. الله الله جل أن يحصره العاد. يا نبي سلام عليك، الله يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
السبيل كي به نسعد ونرشد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي بلغنا بجاهك في جوار خير مقعد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة إلهي يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة إلهي يا الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة إلهي يا الله رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة إلهي يا الله صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه Selanjutnya pun acara Mau'izah Hasanah Bidzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam sebakal yataraki Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Muhibbullah bin Khalil bin Abdullah Al-Haj kepada beliau kami haturkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nuril mubin habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Sadatinal alawiyin, para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus As-Sayyid Abu Bakar bin Hud Al-Hasni, sesangat batun kaula amal jaki, wal Habib Zainal Abidin bin Talib bin Aqil As-Saggaf, sesangat batun kaula amal jaki, guru kaula ban panjenengan semolja ke Haji Mukhtar Siraj, matur muga sedaya para guru para acara demi acara seibadaki ning TPQ Al Anwar Kak Dinto tetia sabab nambakna kecintaan kaula ban panjenengan ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ben sekaligus nambakna kekuatan iman ban Islam kaula ban panjenengan. Amin. Allahumma salawat dan salam muka-muka tetap kaator ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penumpas kejahatan, pembasmi kebatilan, dan beliaulah penegak keadilan. Beliaulah penebar kasih suci sebagai musyaffi' di hari kiamat nanti yang kika dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin saya sangat batin kaum jaki, Allah subhanahu wa ta'ala abri nikmat-nikmat pan senapan nikmat daga kaula ban panjenengan, nanging Gusti Allah tak pernah kit mungkit. Allah subhanahu wa ta'ala abri kenikmatan sebermacam-macam nikmat. Andai kata kaula ban panjenengan mitung situng nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kaula panjenengan tak bakal mampu mitung nikmat Allah subhanahu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata engkau menghitung nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah, la fata mufrad, satu nikmat Gusti Allah engkau akan menghitung, la tuhsuha, maka engkau tidak akan pernah mampu menghitung satu nikmat daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah angeboy tase ben esena tangungkit. Allah subhanahu wa ta'ala ngeboy langit ben esena tak mungkin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kaula ban panjenengan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tak mungkin. Cuma situng saya yungkit bi Gusti Allah. Nikmat selain ada saya yungkit. Nikmat sehat, nikmat ruah, nikmat nikah ada saya yungkit. Kecuali situng saya yungkit dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ben nikmat situng nikah. Mencan bahasa cebena ngundat-ngundat, ngungkit-ngungkit. Mun kuwi sampean tahu lekit ngungkit nih Pak. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan pahala daripada sedekahmu bil manni dengan mengundat-undat. Cekit ngungkit mun sampean beri. Ada motor syukur singa minta pole, lede je elang kanjirna lah. Enjang kok tak kit ngungkit keng bene daya cara mosok lah dia termasuk kit ngungkit. Seolah kit ngungkit cuma Gusti Allah. Merkena Al-Mannan nika sifat Gusti Allah. Manusia Abdul Mannan. Cuma situng tok sek yungkit bi Allah Subhanahu wa taala. Lain ada sek yungkit. Menciptakan langit, menciptakan bumi, bahkan menciptakan surga dan kenikmatannya, Allah tak pernah ngungkit. Nanging ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sayyidil wujud wa khairil maulud, sayyidir rukka'i was sujud,
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala kit ngungkit ning ayat nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala dabu laqad manallahu, yaktine teman-teman bedelam gasam Allah git'ah minal gasam asompa Gusti Allah. Aqatah li taukid laqad mannallahu, yaktine teman-teman ngungkit ngundat sapa Allah Gusti Allah. Sinten sing diundat-undat? Siapa sing undat-undat bi Gusti Allah? Sik yo cenge bi Gusti Allah. Alal mu'minina, orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus situng rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat lain nikah ada sek yungkit kecuali nikmat situng Rasulullah sek yungkit. Artinya dari ayat nikah betapa agung nikmat Gusti Allah setuju kak dito bersumber daripada Sayyidil Wujud, Sayyidir Ruka'i was Sujud, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada kanjeng Nabi, ada dunia ban sesena. Ada kanjeng Nabi, ada swarga ban kenikmatan. Ada kanjeng Nabi, bahkan ada Al-Quran. Ada kanjeng Nabi tak kenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber daripada segala kenikmatan. Maka kenikmatan kak dinto setuju berasal daripada Sayyidil Wujud wa Khairil Maulud, Sayyidir Ruka'i was Sujud, Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat lain ada saya yungkit kecuali nama situng nikah. Iyo tosa Gusti kanjeng Nabi. Oleh karena kak dinto malam mangken nikah adalah bentuk asyukur kaulipun manjenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Ampun teti nikmat sepaling agung, nikmat teti ummat Gusti kanjeng Nabi. Ummati ummatun marhumah, tang ummat teti ummat si rahmatin tining Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kulibi sampeyan salat sehari semalam 5 bektoh, tapi kencer bi Gusti Allah 50 bektoh. Barokah Gusti kanjeng Nabi. Kalau manjenengan atobat, tak usah loncat dari gunung, tak usah bom bunuh diri, cukup atobat ongku etre ma tobat atta ibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang atobat dari dosa seakan-akan orang yang tadi dosa sama sekali. Barokah sera Gusti kanjeng. Mun kula panjenengan mungkin ki nang ngereh. Aduh tobat apa? Belurik le belurik. Aduh apa kake tobat lebih le model de iya tak gawo. Tapi Allah Subhanahu wa taala nerima taubat kaul manjenengan, seneng nerima taubat seorang hamba melebihi seneng orang sekailangan barang seberharga, lalu kemudian bareng gele etemo dalam keadaan saya sangat membutuhkan bareng gele derma hubungan orang mun kailangan PC, kailangan kendaraan, kailangan si abon gele dalam keadaan sekepepet ke badan saya butuh, pas beda orang membeli bareng saya kaparlo gelo tentona mungkin orang rekalak separuh tak apa-apa, atau mungkin engkau perlu sekoni seperapat lebih nekalak kaki, cuma ne ketok saya kaparlo orang kailangan tas kala esena lah pesena kala cuma surat-surat seberharga be kala. Allah Subhanahu wa taala ya ikhwani nerema taubat kaul manjenengan melebihi taubat melebihi seneng orang sekailangan bareng seberharga. Ada semelebihi hubungan Allah Subhanahu wa taala nerima taubat kaulipun panjenengan. Mereka nek cek senpusen taubat ning majelis semul jengak nikah niat atau taubat dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka niat tong situngan niat kaul panjenengan sedaja dari niat kak dinto niat atau taubat, niat ngaji, niat hormat maulid, niat apolong pada Islamah, niat silaturahmi, niat-niatnya ridwan Allah tung situngan niat an-niyah matiyah. Niat ini adalah kendaraan yang akan menyampaikan tujuan kita. Ingki pendeka kendaraan saya kocak niat ini saya nilai tining Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau mengutus kanjeng Nabi, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Beendre seakan-akan Gusti Allah debu teti umat kanjeng Nabi mun tak masuk swarga sara gelu.
Teti umat Kanjeng Nabi sepenuh gempang ngak nikah Pak, atau tak usah bunuh diri. Mun umat silamba sampean mun tero atau harus mate kade baru terima taubat. Mun sarong keneng najis tek keneng sasa harus bulungin buang najis. Iya mon pir ngepir sarung kakek mon badimon mon BHS kan kerpekera bade porselen keneng najis tek keneng iasain tek keneng soceen dar macongkek buang iya mon karo hel tehlan apa boleh tehel campur baterai lang celang kena baterai ro mon granit larang reken eman tapi teti umat Kanjeng Nabi cukup buang aina buang bauna buang rasana ampun tak ketengal soceh barokan umat Gusti Kanjeng mun ki masuk neraka sara geluh mun ki tak masuk surga kebacut yang ring coba kebacut ya bayangkan ki sampeyan selawat dari awal gelek nikah man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kepada orang tadi itu yang berselawat 10 kali balasan. Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala membalas 1 kali balasan cukup tapi ini kan tentang imbang Pak bene one by one bahasa Madura aja bene 1 lawan 1 bene one by one tapi 1 lawan 10. Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala melesitung bayi selawat orang yang selawat ke engkau can Kanjeng Nabi beles situng pantas tantona beles ne Gusti Allah tantona lebih mulja lebih hebat daripada selawat kau luman jenengan tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bonus lebih kesaran orang yang mau tak selawat man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra orang yang selawat ke engkau sekalian beles 10 kali beles ne Gusti Allah ya ikhwani tak banding di selawat 10 kali sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam oleh karena gak dinto majlis nikah murni untuk asyukur dekat Allah subhanahu wa ta'ala karena ampun beri nikmat napa nikmat gak dinto jadi umat tah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana tidak tak syukur ke Gusti Allah wa nabi-nabi selamba nika beriri dekat umat kula panjenengan terus dadi umat Kanjeng Nabi mak dadi umat tere tak lemah syukur kebacut mun tak masuk surga sara geluh dadi umat siapa dadi umat Kanjeng Nabi tak bisa mlebu ke surga dadi umat siapa boleh oleh karena gak dinto majelis ngak nika penting ibadah aki untuk semakin kul panjenengan mengenal dan mencintai iki peneka manusia sejauh sebelum kaul panjenengan lahir ampun mencintai dan merindukan kaul panjenengan di saat orang patang nuntut baku ning akhirat anak nuntut bineh nuntut kapi nuntut dekat kaul panjenengan bahkan dari adil Allah subhanahu wa ta'ala sampai embik setoman nyeruduk setandik tanduk beri tanduk bi Gusti Allah esro nyeruduk bilan seneng dunya ajam setoman nyampar esoro nyampar bi Gusti Allah baru kemudian hayawan kele betiti tanah bi Gusti Allah karena tak hisab saya hisab cuma manusia akhir orang kafir ngocak ya laitani kuntu turaba andai kata engkau teti abu maka engkau tak hisab orang kafir tak minta ya laitani kuntu idhama andai engkau teti tolang maka engkau tak hisab tolang pun ki beda pertanggungan jawab buktena ajam bi ajam soro nyampar tining Allah subhanahu wa ta'ala orang patang tuntut kecuali situng saya nyari kaul panjenengan pasera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sarakeun lupa mun masuk surga Pak salat berjamaah 17 derajat bi tibian sederajat jamaah tak melo 17 tak mele 17 ayo res beresan bae mangke cek ngakui akal saya tak normal ngakui saya new normal bae sampeyan bir pese bi orang 1 juta beda orang beri pese 17 juta mele kamam ya beres berarti mbian new normal berarti tapi arapa Allah subhanahu wa ta'ala metaber ke kauluban panjenengan salat bi tibian sederajat berjamaah 17 derajat mata kelemal normal akal dia tak kuat ustaz mun berjamaah subuh arapa mun berjamaah 200 rakaat pantas tak kuat ustaz mun berjamaah subuh arapa mun berjamaah subuh kalangkar ke masjid 20 rakaat pantas tak kuat bi tibian 2 rakaat berjamaah 17 rakaat apa nasi bere mestinya neka keuntungan ben kesempatan kul panjenengan
untuk meraih pundi-pundi amal sesoleh. Bener pundi-pundi poin melolo saya sare. Ya, pundi-pundi amal sesoleh. Semakin banyak poinnya, semakin banyak poinnya, semakin banyak kesempatan untuk meraih suarga. Mun tandi amal tandi poin. Oleh diri di macet tandi poin. Pulsa lah tak ngisi pulsa. Paketan atau mandi paketan. Apa nyaman mau ngampung hotspotan melolo mongku. Merung bener keng gama gaga keng nyari wifi ro saungkun. Ya tadi poin. Mah poin ini adalah amal keuluman dengan semakin banyak amal berarti banyak kesempatan orang nikah meraih kesuksesan dan keselamatan kita nikah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas Kanjeng Nabi apa? Tugas Kanjeng Nabi ini perlu perhatiaki ben perlu terusaki ben elestariaki. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatih. Tugas Kanjeng Nabi pertama yatlu 'alaihim ayatih. Tugas Kanjeng Nabi membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ampun lek baca bi Kanjeng Nabi Al-Qur'an. Alhamdulillah Islam berit ki bede TPK. Kare kula manjenengan ayo anak-anak. Tugas sambian nikah. Mulang anak untuk supaya bisa membaca Al-Quran karena tugasnya Kanjeng Nabi yatlu alaihim ayati. Kanjeng Nabi mau saki Al-Quran kalau dengan yatlu tilawah beda kiroah beda tilawah bita maknana. Tilawah maknana mecah, kiroah maknana mecah, tapi tilawah orang semecah tapi bilafzi tilawah, maka orang yang membaca dengan menggunakan lafaz tilawah, maka orang tadi itu yang membaca tilawah berarti dituntut untuk mengerjakan dan melakukan apa yang telah ia baca. Tetimun beda orang balik masalan beda orang mukallaf terus membaca ayat setentang nerangaki pasca bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa sih baca? Oh mukallaf, ya wajib berarti ngelakonin apa saya baca. Kita bikin akan nek TPK, ini kenyamanan kiroah, sekedar bacaan, tidak dituntut untuk melakukan apa yang telah ia baca. Merkena kiroah, kita antara kiroah bitilawah. Ku lebih sampean kelas, ya saya nggak kena TPK pak. Mengkorek baca dok, cak Al-Quran yang bener bacaan, buku pedoman, buku panduan hidup mentero selamat. Jauh manusia. Oneng HP ini beda buku petunjuk kok. Sepeda motor beda buku petunjuk, mobil kendaraan beda buku petunjuk, TV beda buku petunjuk. Cara untuk ngodiin mesin harus dipanasin kada setiap pagi. Sekian kilo 1000 meter harus diganti oli. Sekian harus servis beda buku petunjuk, buku pedoman. Le orang boleh saya beri akal pikiran bi Gusti Allah tak beriin buku petunjuk. Mau tak norok buku petunjuk, rosak. Setiap 5000 km harus diganti uli ketika kecap polan pada celeng tak norok buku petunjuk walaupun mesin anyar rosak el sahel bensin harus murni tak boleh campur keme pada koning rosak sebab tak norok buku petunjuk. Lemon kendaraan buku petunjuk TV jamadat bareng si tak berakal bareng si tak odi apa boleh orang neng lalu lintas beda rambu-rambu lalu lintas garis panjang tak boleh nyalep mau nyalep edin deh 200.000 bi polisi kereng garis panjang tapi senuk enggak cukup 10.000 ya gerbai boleh. Oh, mun nyalep marka jalan, mun nyala peraturan lampu merah, tindak di polisi, tegas, hebat. Denda beda ancaman, 500.000 denda. Sejarah kena togel, prei. Pecandu narkoba, pengedar narkoba, nje pokok bil fulus kulun halus, mafi fulus kulun hangus. Jadi nikah adalah hukum sebeda. Mon hukum Al-Quran tak bisa berubah sepanjang zaman. Wa zamanin an tahakimuhu zalama fihi minal iwaji wa zamanin an tahakimuhu. Sepanjang zaman jika engkau yang menghukumi ya Rasulullah, zalama fihi minal iwaji, ada hukum bengkok-bengkok
Mon hukum mangkene ka tompol ke atas, tajam ke bawah, membela yang membayar. Maju tak gentar, membela yang bayar. Mon sambian kaelangan embi terus temu embin jual sahape nak ada buru temu. Tapi hukum Islam, hukum Kanjeng Nabi tak bisa berubah sepanjang zaman. Al-Islam la yatba'az zaman wala huwa yafutuhu zaman walakinnal Islam yura'i taqaddumaz zaman. Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Islam tidak pula mengikuti perkembangan zaman, justru Islamlah yang menjaga kemajuan-kemajuan zaman. Tetapi Islam cek nek kene ateh. Cek sampai surut semangat membela Islam, sebarkan Islam, tunjukake Islam kak dinto adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang penuh dengan kelembutan Islam. Cuma ketemu mau seorang kafir dia cek rahmat melolo, rahmatnya beda dengan Kanjeng Nabi apa perang kok. Kanjeng Nabi juga menghunuskan pedang kurang lebih segemik sampai petolekor peperangan. Kanjeng Nabi ini kak perang pak, makin saper wah Presiden Prancis mercon siapa nyaman mercon ru nyaman Macron mercon bagian mercon ces juga bengal nyacat Gusti Kanjeng Nabi. Lalu terus sikap kalau panjenengan ndak remah tau sanggup bergereja pak, tau sama maten reng kafir, tetap jek sampai setuju, jek sampai ridho bil kufri kufrun, orang seridho dengan kekafiran kafir hukumah. Kira-kira sampai mau nyacat Kanjeng Nabi dari mau hukumah kafir tak kafir? Kafir hukumah. Cek sampai beda orang nyacat Kanjeng Nabi. Mun beda orang nyacat Kanjeng Nabi hukum kafir. Terus sampai ridho kelaban kekafiran. Ridho bil kufri kufrun diate. Kanjeng Nabi jagain mainan. Silahkan politik gain mainan. Kula bener yang politik. Silahkan pencalonan DPR, pencalonan bupati, gubernur, presiden gain mainan sekarang. Keng situ Rasulullah jagain mainan. Wallahi mun sampai Kanjeng Nabi gain mainan, kula orang paling lantang ngocak pak. Mercon lah mercon. Oh Ustaz kan rahmatan lil alamin, saya omong rahmatan lil alamin kakilah. Mun bentak bisa membela Kanjeng Nabi, kan Kanjeng Nabi tak butuh bela Kanjeng Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala membela kok. Ketika Kanjeng Nabi tuduh bi orang-orang kafir, pacet orang yang nyacat Kanjeng Nabi lebih len. Zaman jahiliyah lebih ada orang nyacat Kanjeng Nabi. Terus sikap orang Islam nengeneng, lah tak nengeneng pak. Allah Subhanahu wa taala pun tak terima ketika Kanjeng Nabi kocak itu dua orang si majnun. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah taala saya tak terima. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ban benereng gila wahai Muhammad. Allah taala tak terima mun Kanjeng Nabi kocak gila pak. Kanjeng Nabi kocak itu do sahir, penyihir, wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghilah. Engkau tak pernah rasa mulang syairan ke Kanjeng Nabi, ban syairan tak patut kan Kanjeng Nabi. Allah taala membela kok. Silakan Anda tak membela tak apa-apa. Kerjanya lagi orang yang membela. Mungkin sampean membela kelaban cara dakwah. Mungkin sampean membela kelaban cara mulang ke santrenah. Mungkin kelaban membela kelaban ngodiin sunnah. Silahkan tak masalah. Tapi cek maedo cek nyacat orang yang membela Gusti Kanjeng Nabi kelaban suara nasi lantang. Gusti Allah membela kok. Saya tuduh ki kahin Allah taala tak terima. Tuduh sahir Allah taala tak terima. Wah benar dengan Al-Qur'an menerang lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela karena Kanjeng Nabi. Kata-kata Muhammad ning Al-Qur'an disebut pak kali. Kata-kata Ahmad sekalian. Berarti kata Muhammad pak kali, Ahmad sekalian total berarti 5. Sampeyan congok dengan Al-Qur'an. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala memanggilnya mana kecuali marina pasti beda sebutan nabina. Sebut keistimewaanna. Sebut kewibawaanna ben pangkata. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Thaha, Yasin, asmana Kanjeng Nabi. Nabi-nabi selain panggilnya mana? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, yolok Adam. Ya Ibrahim, ya Musa khudil kitaba biquwwah. Nabi Musa yoloknya mana? Giliran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Panggil Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
panggil Nabi, lamun beda Muhammad sebut Nabi, marina pasti beda kata-kata Nabi. Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Maka na Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau sebutaki keistimewaan Kanjeng Nabi. Andai kata kajuan ke kebe pulpen, aing sebenarnya tasik kebe mangsen untuk mencatat keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tasik sampai asad, kajuan sampai gondol sekalipun, kertas-kertas dari daun untuk mencatat keistimewaan Nabi. La ya'rifu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Ada saya tahu keistimewaan Kanjeng Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afdalul makhlukin ya ikhwani. Sampai na ciling gunung begitu indah pemandangannya. Dek remah mau ngabes wajahna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketinggal air terjun yang begitu indah, melihat pemandangan yang begitu megah. Langit ya bos ngak ni kehebat tah, tasik ngak ni keluas gunung ngak ni kehebat ben gagana. Ni ke makhluk ada pending apa mau ni bendingaki bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul mawjudat, afdalul makhlukin, paling utama tanam bareng sewujud, paling utama tanam makhluk. Sayyidil wujud wa khairil maulud, sayyidil ruka'i was sujud, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Kanjeng Nabi kibaneka membacakan ayat Al-Qur'an, maka tugas kula panjenengan menyampaikan Al-Qur'an dekat anak-anak kula panjenengan. Kare dueun tahun boleh bela. Kula ki banyak parlo, para kelopakna kula de kanton nika. Beda acara ki bade ka tempuran puspo sarengkah. Balu nganyar lekok nyon sapora Ahbabul Mustafa makin bereneng Karangasem ban kula yonceng banner bede padahal kula ngocak tak sanggup lah nan. Kayak pasang banner iletina lah sang pasang sepenting kula ya tak bisa datang dia baca ngocak kula tak bisa. Nyon sepor sebanyak jadi tugasnya Kanjeng Nabi ampun lemari. Iki pendek membacakan Al-Qur'an terus dermat tanggung jawab panjenengan untuk membahagiakan Nabi, untuk membantu dakwah Nabi. Iki pendek selalulah panjenengan membaca Al-Qur'an dan mengajarkan daripada Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian debun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum sebaik-baik daripada kalian man ta'allamal Qur'an, orang sekelem ngaji Al-Qur'an wa 'allamahu, ben orang sekelem mulang daripada Al-Qur'an. Mungkin orang simulang Al-Qur'an dianggap dipandang sebelah mata. Apa? Ustadz kampungan, Ustad langgeren, bulun tang Ustad, engkau ngaji lipalipun, setibene tang Ustad, engkau ngaji kitab rajuh 3 meter tang kitab. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian, kalian yang mau membaca Al-Qur'an wa 'allamahu dan mau memulangkan Al-Qur'an, beri pelajaran Al-Qur'an, bulang anan sambian tak mampu. TPQ Al-Anwar insyaallah mampu. Adik-adik putra kauluban panjenengan min ahlil ilm wa min ahlil khair wa min ahlil istiqamah wa min ahlil Qur'an insyaallah. Amin Allahumma amin. Maka mun tetiuk mata Kanjeng Nabi kita masuk surga secara gelu, mun ki masuk neraka aduh kesaran lah Pak, kesaran mun ki masuk ke neraka. Kesaran jaya kataria hebat tetiuk mata Kanjeng Nabi. Selawat sekalian beles 10 kali, salat ay beles 17 kencer 17 derajat, durung siwak durung tojun sampian. Wah mau bahas tambah abid saya jelas nyoonda ke Allah Subhanahu wa taala mater muka kauluan panjenengan bukan hanya mampu membanggakan Nabi tapi berusaha menjadi orang yang dibanggakan oleh Nabi, bukan hanya orang yang mengaku menjadi umat Nabi tapi berusaha menjadi orang yang diakui umat oleh Nabi insyaallah. Amin Allahumma amin. Dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan kita membimbing anak-anak kita memberikan pelajaran Al-Qur'an, maka insyaallah berarti kaulun panjenengan ampun membunga, meseneng, membantu dakwah Gusti Kanjeng Nabi. Matur muka TPQ Al-Anwar tetiakin TPQ sebarokah, TPQ seistiqamah ila yaumil qiyamah, TPQ semampu mengkeluar anak-anak murid berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hada min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Mau'izatul husna ampun sampaiake sareng sembalja Kiai Haji Muhibbullah. Muga-muga napa sampaiake sareng Kiai barusan dadi tambahan ilmu sing bermanfaat kanggo ikulah ben sedaya para hadirin dan para hadirat. Hadirin hadirat, sebelum pemausan doa kadinto pada sambutan dari pengasuh TBK Al-Anwar saya bakal sampai akhirnya sareng Al-Ustaz Qasim Anwari dek selaripun kaatur. Minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin al-karim Ramakuruh Kiai Mukhtar Sirat sebatan kulah muljaaki ban batan kulah to'aten Al-Habib As-Sayyid Abu Bakar bin Hud Al-Hasni juga Al-Habib Zainal Abidin bin Talib As-Sakaf sebatan kulah muljaaki para asatid, para rabu muslimin muslimat sebatan kula muljaaki. Pertama-tama toreh maturake syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekadimah berkat rahmat taufik sareng hidayah kula ban panjenengan bisa akompol majelis kantoh walaupun rombu kapi tangki maklum pada beban perang, tapi moga-moga ngibah barokah, moga-moga teti bukti bahwa kulah ben panjenengan neka
orang termasuk orang secinta dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'assalam moga-moga ekator ke ajunipun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun nutuaki kula ben panjenengan dari alam jahiliyah deka alam sepenuh kelaban ilmu kadinta. Para hadirin, para rabu, kula neka saungkuna atas nama napa nih? Panitiana subung saya sambut. Atas nama panitia sekaligus tuan rumah. Pertama-tama matur sekelangkong atas jerih payah panitia sekadimah kelaban usahana panitia nika acara kak dintoh bisa terlaksana kelaban sukses, bahkan termasuk meriah jan gula nika di luar rencana, bahkan tak lebele daga gula. Ke alhamdulillah mungkin dari cinta nah ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berusaha dekam mah sekerana acara nikah terlaksana kelaban meriah. Malar mokeh usahana para panitia nikah iblis sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, malar mokeh iyakonah sebagai ummatah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga pada akhirnya oleh syafaatah beliau. Malar mokeh usahana termasuk bagian bejada dapur kemalar mokeh iblis sesarang Gusti Allah malar mau masuk dalam dabu saya sampai yaki Syekh Ma'ruf Al-Karhi saya tukil sarang As-Sayyid Abi Bakar Syato dalam kitab I'anatut Talibin. As-Sayyid Syekh Ma'ruf Al-Karhi ni kadabu man hayya'ah li qiraati maulidir rasuli ta'aman. Pesapana orang sinyiapaki deeren untuk pembacaan maulid Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nika kan kelaban jerih payana panitia walau rotiyan wahidan tangke. Masalah roti situng nika usahana panitia masyaallah luar biasa. Sapana orang sinyiapaki deeren wa jama'a ikhwanan ban ngompolaki tetangkeh teretan-teretan nih kan bisa kompol setejah nih. Mun tak kelaban usaha panitia tak kira bisa kompol ngak nikah. Wa auqada sirajan, wa auqada sirajan ya pon debu ben ngodiin lampu-lampu lah nih lampu nih jaya banyan nih. Sampai dek beban barongan lau padahal sobung orang enggak beda orang kata. Sobung orang enggak. Lampu na pernah kata nikah. Nikah usaha panitia wala bisa jadidan ban ngangkui kelampi sesai lah neka kelampin kan saya sedaja mun bisa angke anyar ketika menghadiri maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah ngangkat kula neka anyar neka keng oleh na beri neka tak ngobengin ke mentandik kita usah maksah tak usah teletang tak utang saya penting ngangkui kelampi sesai. Wa ta'attoroh jaipun terus nadabu Syekh Ma'ruf Al-Karhi ka dinto wa ta'attoroh ben ngangkui umroh oman makan kele ekan ayo barin garu tangki ayo sapen menya bolan ngak ne ketejun nika supaya masuk ke dalam debu nika wa tajammalah ben adanten baganteng nika para vokalis para anu ganteng-ganteng nika mana bisa pada parlemen toh nika bisa nika daftar gula. Dak kamah cepon tabun Syekh Ma'ruf Al-Karhi orang senyia pakai daeran ban seterusnya gelak hasyarahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil awwalin minan nabiyyin. Maka ku aku ne are kiamat cepon tabun Syekh Ma'ruf bekal epopolong kelaban golong nah Gustena para kanjeng Nabi, para nabi bekal epopolong sareng Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Malar moga Anapa maksudnya? Sebab orang mau tandik rasa cinta seongku, tandik rasa cinta sedalam dekat baginda Nabi, tak mungkin bisa berkorban, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta demi terlaksananya acara peringatan Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
La orang mula cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi, cak pun debun Gusti Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapana orang si cinta dekat sengkok, maka bekal abareng sengkok pagi ne are kiamat. Malar moga kula ben sampean itu tiyakina orang si cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. Ben pada akhirnya karena cinta, diciri orang cinta kan beda. Tapi lenceng dekiman terus akhirnya. Licin orang cinta jabon debu situng baik. Al-mahabbah an tadfa'ah gullak liman ahbabta hatta ya la yabqa laka syai'. Cinta seong kuan nega. Cinta seong kuan nega sanggup meri apa sebenarnya ya ben kakek dia sampai tak tersisa apapun. Bisa kira orang Islam berkorban semuanya untuk memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk pengorbanan, walaupun tak semuanya akan termasuk pengorbanan dari cinta naga Gusti Kanjeng Nabi. Malar muka tahun-tahun berikutnya nika bisa elaksanaki pole acara seneka. Sepung tujuan lain tujuan kineka supaya meri contoh dek anak-anak neka supaya nak kanak neka ne atenah tertanam rasa cinta dek Gusti Kanjeng Nabi supaya te ISN musik meloloh lagu-lagu barat lagu dangdutan saya tak mendidik sama sekali makanya ibadaki hadraan nga neka me tertanam rasa cinta dek Gusti Kanjeng Nabi sejak usia dini mulai nak kanak muncul rasa senang dalam aten ada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah untuk panitia ada para rabu matur sekelangkong rabunah. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Kula tak bisa males panapah. Kun cuma malar mogah rabun panjenengan nikah masuk ke dalam debu. Saya sampai yakin tineng Imam Al-Junaid Al-Baghdadi beliau neka adabu man hadara maulidar rasul wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Pesirana orang sing ngadirin deka maulid deka Gusti Kanjeng Nabi ben ngaku-ngaki deka derajat deka Gusti Kanjeng Nabi maka orang-orang nikah ongku ongku pecah karena orang nikah tergolong orang-orang seka andi iman orang-orang seiman dekat Gusti Allah sebab jamin Allah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah mun kakek cinta dekat Gusti Allah itu usah jauh carana fattabi'uni jangan Gusti Kanjeng Nabi ikutilah aku yuhibbukumullah maka Allah bakal cinta deka kakek kapi. Nikah untuk para hadirin matur sekelangkong malar mogah termasuk orang-orang seiman deka Gusti Allah malar mogah termasuk orang-orang secinta deka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senomor telok terakhir kula sebagai tuan rumah dan mewakili panitia nyon seporah menabi pada kekurangan baik dari segi tempat maupun segi hidangan, segi jaminan nikah kemampuan kami untuk saat mangken nyon seporah sebanyak nyon seporah ibu-ibu pengoporah kurang lebih nah nyon seporah kadinta sebisa ya toraki wa akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadinto sambutan atas nama pengasuh TPQ Al-Anwar muga-muga napa sampai aki dan ucapan terima kasih kelak dadiya nambah cinta kula sareng panjenengan dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara selanjutnya pun ingkang kadinto pamausan doa sebekal sampai pausakina sarang samwalja Kiai Haji Mukhtar Sirat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha syarayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana halalan thayyiba wa tijaratan tabura. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li man sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا دعاءنا دعاء مستجابا واجعلنا من أوليائك ومن أهل طاعتك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.